rapela makaone kalau karena sama itu sama kada siapa mau rara yo tata yo ke Morana amakala info dari kona la rapela Ibrahim rametsana address dia mungkin dapat rokok kena ada mana orang dia ada mana ada mana dijual apa rokok pajalo kayak address dia mana waduh nah kurang Oh,
elelore obitsapo monre omote yobitsapo yoke kamo itepise dineo te rabe awormela moya wa habo obodi mo kato ne ja kamono porque dinne me le mati amora na waruna Jesu Kristo kana boya ne autua kayo ne me atana kabine no odi ko konta ha we one atara se unpe me ante alebo ka asanga tuba atana ba tuba ba we ante are sayang se lunalo ke loje wanda se imele wa me oda de ro tan ha yalo na Kamu kau sanang merako kasalale lo, wana jasa lo, me ante ale ko bakate, asana baru bakate are, sayang se, lunalu ke, me lulme, bukan so ne,ونه se, kisah lo sama dia me, madia kalau kata enca sabuke. Ada sudah langlo, na lepas nanti tu cara lagi, irang se, kopo na. Se, ibu sudah kalau kanyo, jadi melo, berkata sudah kau mereka, mereka adalah sopo yang kau, kau fikirlah otak ya mereka mau kita sepopo so selalu so lecobo yang kau, mereka nela mereka sampai sabut selot lesen melo sakolo kau. Rela bokna la kore obone la tsamela wonna mo bone ke ntwa ha ho le go direla abi go go be to ra ho na pe or ka honna le sa mo mele le madi a ha kriste re ka kopa uma bonna ba mo fela ke mo ya o tsa ko ko na mo rena ke ya ha ya na mele le fa tselo ke o dire ho le ne lo ke tse mo ba le Francis parana pa paro na Anthony Pastor Redo Bishop Waruna Debo K Baba Moses Kopi Samo Peresita Habo Halo Kanga Habo Ephraim Ramajana Yomi Plenite Yoko Tawale Patel Leo Kota Babwe Na Irabare Neo Nema Kota Wane Mawao Kalo Surele Sona Nema Kawe Anne Nama Pela Kapele Ene Motuko Yaka Habo Halo Ha Bakaulu Mabaru Na Mabaru Lete Motuko Pelu Yato Ho Debo ke kalau kita kali coba buka dalam buku jamaah, bah amaknya ada mana sih dinas pakai bahasa root bela buku lalu ke berapa orang mana mana kare mana yo suka kali train mamu jimo le Joseph yo bicara pemenang apa leba bos dolo bapa bicara leba itu di bawah ke bapa demi itu Patrick bapa ni le mawi Melissa kami tayo ke orang cara cuane, mereka bukan nama dua boswa, kalau curi boswa buke, mereka apa? Ke, mereka orang pada lece, kamu wow, Yesus Kristus, kaya ne, mau pada ne, mereka mau ne, bagaimana lah, yo kata yo ke, mau buat ini kamu yo bisa kok, kalau yo ke, leto kita kami kam, Amen, 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 amen.
ka thuto ya Modimo ro pela ka bo pelo khale re Amen.
se ba bo ne ba ba na le le di tshwenya se la la no sa konya na ya sanya o ba fela wa o fela ni ma ya ko ta ko ame ma di a president se ko se ba no sa ko
Are rapeleng Modimo morwao re neile sakramente sa mere le madi a gagwe go re tshegetsa mo leetong la rona la go tla kwa go wena mokaoleng wa rona Ephraim yo neng a ja selalelo a goroge kwa moletlong wa botshelo go Kriste a re o baakanyeditseng yo e le morena ka metlha le metlha. Amen. Makaolengwe ba ba rategang ka moya wa bo Modimo re tsile fano go tla go fitlha ka tshosomogo mmele wa mokaoleng wa rona Ephraim. Jaanong ka boikanyo a re rapele morena Modimo yo tshedisang tsotlhe o re letsatsi lengwe a tsosa mmele wa mokaoleng wa rona Ephraim a re o fitlhang fano a one nonofo a ba o tsenya mo setlhopheng sa baitshepi le badumedi wa boitumelong jwa legodimo a morena Modimo a maatlhole ka botlo le botlhoko a mo golole mo losolo lo sa feleng a mo itshwareledile a Kriste modisa yo molemo a mosikala a ya go maabisanya le Modimo ra rona a itumele ka metlha a na le baitshepi fa pele ga kgosi ya go sa kgotlheng. Amen. Amen.
pele tshweu mme ba etele ba go bapisa le Abrahame lo amogele moya wa gagwe mme lo loele Modimo mo mone boikhutso le go sa fele morena mme a thabele ke lesedi ke le senang bokhutlo lo amogele moya wa gagwe mme lo loele Modimo a re rapeleng Modimo rara yo pelonomi re go naya re solofela ka botlalo gore ka re ka letsatsi ya bofelo a tsoge mo baswing a na le botlhe ba ba swetseng mo go Kriste mme ba tla tshela ka bosatlhotlhelele Kriste re go lebogela ditshogofatso tsotlhe tse o le montse o tshogofatsa motlhango wa gago Efraime ka tsone fa a ne a santse a tshela mo lefatsheng selo se re bontsha ka mo o leng molemo mo go rona ka teng se re supetsa gape ka mo go rata re tsena mo lesoma la baitshepi ka teng mo re tla tshelang le Kriste gone ka bosatlhotlheng o morena a ko o utlwele botlhoko mme o re etse dithapelo tsa rona a ko amogele motlhanka wa gago ka pelo e tshweu o mo tsenye mo boitumelo le go sa feleng mme rona ba re tlogetseng re gomotsane ka mafoko a tumelo ya rona go fitlhelela re kgatlhanela rotlhe mo go Kriste go ya go nna nao ka bosatlhotlheng le mokabaleng wa rona Efraime tse tsotlhe re kopa ka ene go tlogao morena wa rona Jesu Kriste morena a nne le rona Amen. Modimo mothati otlhe go le sogofatsa rara morwa le moya o boitshepo setlhabelo sa mmisa wa phitlho ya ga Efraime se tsile botlhong a reng ka kagiso a baemele ba go ise kwa felong ga boitumelo a baswe ditumelo ba go amogela ga o goroga mme ba go tsele ko motseng o boitshepo wa Jerusalema. Hallelujah.